Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Saich olehi choakwat kwasquitsin, chiruli kutana in yoko chistiki hunchik liqa akt solbal, lina kosh beresi chiruli shamana in chirilbal, chirisheb lishnin qalebru raila likit anek sashben Egipt. Lishholumil nasche eb lirailal. Liqa versículo nakatausalihu Éxodo capítulo 9, versículo 35. Nasche chikamain. Kikakuk sh'o lach paraon. Utinka kishkana bebchi elek lach Israel. Kama ye bilchak shban liqaqwa chishtsumal re lach Moises. Chiruab chak liqatzol bali shenume kyoko chak chi atinak chirish chanrunak liqaqwa Dios kishtakla lach Moises ut kishkaure siyahkwi re naqtishbanulik angelain. Re shik chiradinanki lach paraon akwabeh re Egipt uchyebal re kanabeb chishik lintenamit. Lisantilhu mokonashcheh takwi chirish linashko'xlachaq laj paraon ka'ut takwi naqinkaraj narax kanamangileb chi el klitenamit Israel inkana qanaw maresh banaq majunkwa kirax kubsinkil rib chiru junaqchik chimuko chiru linimaqkwal Dios utxban xqetqetil inkana qanaw lixholumili qatzolbal chiru likutana innashche li Dios ut ebli Dios juntesal liqatzolbal naqataw sali capítulo 7 versículo 8 toxali versículo 15 relihu Éxodo utarintin ch'olo beyaq arune keshkut chiqu eblibanu homain utchanrunak keshtawri bebli Dios ruchbene blishtenamit ut eblish Josep lach Egipt aran Egipt kanawak naklikyalok likyo chichal makwa sashbene blitenamit Egipt sashbene ban lish Josep lach Egipt nekeshye nak numenak tanali 1500 kilapay chi Dios linikeshlok oniru lach Egipt lina kyok chichach kokru chishkhuni lain re risinkilep chaklishtenamit liqaqwa Dios aran Egipt haanak lach paraon akwi nashkerib sashnach khun li Dios nashkerib nakhaan akwi khun reheb li Dios an liqaqwa Dios mokoyota chichalok manak chishalbal rib rikin eblitenamit Egipt rikinebban eblish Josep qaqaq retalikarun nashcheqe salihu Éxodo capítulo 12 versículo 12 Uttin raqoq atin sashben chishkhunil lish Josep lach Egipt la in liqaqwa kuishqaq retal liqaqwa mokoyota chishyebal naqtishbanu in sashbene literamit Egipt sashbene ban lish Josep lach Egipt utkhun rehe liraqoq atin in sashbene lish Josep lach Egipt haan naqkisutqik lishuq khokanti chiru lach paraon Utaina qatawsali Éxodo capítulo 7 versículo 9 toxali versículo 12. Naqlaj Aharon liras laj Moisés kishkut li shuq chiru laj paraon ut yokeb chi ilok chishkhunile eblaj ángel chiru laj paraon eblaj eblaj tul ut chishkhunile linikeshbanu ángel linka us shbanaq chishkhunile linikeshbanu rikinishten lima usaqquin eblish mos laj paraon keshkut takwi lishuqeb chirucho chanli santilhu ut kesut qik akwi khok anti aban lishuq laj aron kishnuq chishkhunkhun qaleb eblik anti manaq eblishuq eblaj angel chiru laj paraon rikina in liqaqwa kishkut ut kishsach kwankilal li josk anti khun reheb lish Josep laj Egipt ut li Diosa in nakeshkabai wajet sakashlan atin utnash khalam uchi lish nimal lish kwankilal lach paraon lish khalam ulik anti ain naruchi ilek salish koron li akwabeh re Egipt khosh khalam uchin kilish kwankilal li akwabeh ain shbana qaneb nikeshbab naqli Diosa in li Dios kanti ain nashchu balik aruli nakamsink sashbene lishik neke ilokre ekeshbab khwi naqlik anti ain halit ta kutuksh beheb lach paraon nakakakshekam renak kwangshtu amep chekhunkwa kil chankebaan abanan mokokhunta etarik in lina leb lina kanawla o chirish li khunilik yu am linashk liqaqwa Dios khunchik lina leb linashkut chiqu kaut naqli shuq lach aron naqsuq isim bil choq anti kishnuq li shuq eblak angel chiru lach Egipt liqaqwa yo chishkut besinkil rikina in qan linim shkwankil sashben chishkhunil lik angel nikeshbanu eblaq uteblaq tul
Aj Egipte, linashke kuish kakupsh olach paraon, anakwan, kikupsik shkwan kilal. Shbanak ke noek. Ut ke ilmang, kamanak mak ayabach Shbanak ke noek. Eblikok kanti juntesal. Shban li shuk lach arong. Ut magwa kakkuan. Lach arong, kishchap kuchik chishkiel lik anti. Ut saruk, kisuk kuchik hohun li shuk. Salishtik lachikeb li raylalain. Likit anek sa shbeneb. Lish Josep lach Egipte. Kishkut besi lish kwankila li qakwa Dios sa shben chishjunil. Shbanak qahuldikaq naqlaq Moisés arin kwanaran jo ruchil saqli qakwa Dios aut laq Aaron li ras jo ruchil jun laq taql manak jun li propet li taqlambil chishbanun kilab li angelain sa shkabali qakwa Dios. Jun chik li tochek li kishkul lish Josep laq Egipte jun chik reheb li antia inaw bilaq kwirujo Neb kaw chan nakana in jun Dios li kwash kwankilal sa shben chishjunile li anuhom manaklik angel sa musiqeh abanan ke kana kamanak makaeb rikina in li qagwa Dios kishkut besi chiruheb lach Egipte nakhaana an li nimakwal Dios utmakwa hali Dios kanti an ban li kwash kwankilal sa shben chishjunili chushachoj kwankeb li keta okru abanan maka akui ke rakui chishjunilain at kwaskuitzin ma li qakwa Dios lini mahkwal Dios lach echal re li joshachoj lach yobtesin el re chishjunili karukwank maha anakwi na akwa bechin salaju am akui penina qaan utkuin sik anakwanakwi li qakwa jo chishke bala honal shbanakwi tohkwank li qaju am narak nashtienak kwan li qahonal resh sikbal uchtaubal qakolbal sashkabali qakwa Dios. Dios shakwe naqshina kuchbeni chirule jun kamukain li Dios chikana qakwin toqsa jun chikli qakangel.